utwanya ndashaka buri umuntu asobanure ku bintu arimo arabona. Kariwa mutwika amasitati mwese muvuge ngo harahiye, dore ibi nibyo bitaguye. Harahiye, harahiye, dore umuriro. Njoo batu wale wanakimbia sasa, muda hii ya kukimbia volkan ndio hii. Sasa watu hakuna namuna, watu bote wanakimbia volkan ile kuna waka kule rouge, inashuka inaanza kuteremuka upande wa watu. Sasa njoo watu wale bio wanavuka Rwanda, tujue tuende wapi. Tunahitaji msaada wa maombi. Umva ikirunga kirarutse mwihera ijisho namwe muri kilometero kimwe kirageze mu mujyi wa Goma, mudusabira aho turi. Kiramuka kigeze Goma, umva kirahatwika, kirihuza na gaze metane, ngumushimiste murumva ibiratukurikira. CO2 iraturimbura twese. Mana udusabire. Umva turahiye pe. Kirigenda ku muvuduko uteye ubwoba. Mwitegereze neza aho cyahere hazimye, ariko mugende mureba hari akantu kagenda imbere kagenda kakiyoboye. Mwese muri uko kimeze. Ubundi iki kirere muri usage kimirenge yegereye Kongo imeze, abaturage batangiye no kuva mu byabo. Ubu rero nta wamenya, ariko muri kilometero imwe kirabageze mu mujyi wa Goma neza. Niba mubibona neza kiri kugenda ku muvuduko uteye ubwoba. Ni Imana yonyine ishobora kugira ikikora. Mwihera ijisho namwe mubirebe rwose, kandi nda gahunda gifite cyo kuvuga ngo kirazima. Uretse Imana yonyine ni ishobora kuvuga ati kirahagaze. Wagira ngo ni umujyi urimo waka, mu byukuri ariko si umujyi ahubwo ni ikirunga. Ubu rero barabihanuye, ariko ubu ndabona bishizwe mu bikorwa. Hii ni moto katokea mbilima, tushwe ni moto wa nini? Mbatu yasema ke ni volcan. Ni moto wa mingi sana kabisa inatokea kule kilima wa volcan. Mpasa hii Goma ni panike kabisa, hakuna mwanashua kani nini. Ni moto wa mingi kabisa. Na watu wameshakosa amani kabisa muvila, tujue kani ni moto wa nini. Espero ke isikuwe volcan juu ni moto wa trop sana kabisa.